O folo fatu ma fatalo fatu I le ngang whaloalo. I lau mai mo mai fo I sa mo le nei fo I tu lau le aso. Whaftai le lofo le tua pa whai tau nuatu nei whasalaunga. I alo mo peso I fu manuia si o tatu watanu. Ma lo le tau watai ma lo ngā le lua I whai walo filima. Nei fo I aso I tatu tiute balawina. Ai mai se whatulangana le tangata lavaia. I le ngata I tonu o tatu e kalesia. Tainane to tonu le atu nuu, tainane fo I lau whainga luenga le malo. E manatu le whatalo whatu le ngang whaaloalo le tātou por kalame fo le nei. A soruru umai le mai ai o le fontanga le kapeneta. Longo pui ali isi o tātou atu nuu. E ala imta upu tera noina. Ia ma me fo ina tupu le whaiungo le lava yaso. E mei te fo I la matanga le tau sang fau. Whatalo whatu ai le pa ia malma malu maulungo si o tātou atu nuu. Olo mai mo mai. Sa mo nei, e misi foi le papa au sa mo ia tunu mamau I tape fia. Ia malanganga maulungo lo manuia foi o tou I le tou tapua I mamau mai. Atalo fatu nei tula le fiafi le pai o lau tustala o whaina lava mai. I lau fionga le princesa o TV tasi. Ia ma le tatou televise le tio whasara lau o le tatou matunu nei. Ia o ia le ua awha tasi e fina ngalo. Le a whai mafafonga o le tatou a fiafi nei. Atalo fatu ele ngang whaaralo foi lau tō whana nai. Mai se foi tatu au media uma e malo tapo etu. Lango lesa au malanga. Mal tatu malo. Ia se mai al tatu interview. En fai foi lo tulanga masani. O ele ka ora nga malanga. Anana. Ia sa. Ta pena mai lau e soso marka piko. Ia ale so na fai wei nai fono el kabineta. Tulanga masani. Tau pu mai mamoli mai tono tanga luenga le malo. E me se foi tūlanga o le wha ngai o ina lava o le tātou malo I tūlanga whala poptonga. Tanga luenga malo I ona vaenga I sese. O vai aso umalava o lo wha ngā solo ai e tātou ngase au inatu I fafo. E le o mapu lava le tūlanga I le tātou tanga luenga o soifu malo loina. Me lava na o tāua inisi o a tātou whātaltanoanga e te lele ngā luenga e te tau na tue whai I le mta ngā luenga ara soi fō maloloina. I reo se ngā luenga na tupu ana nafi, whawhi tauli na tupu nei, o whawhi tauli ua leva o na tutupu. Ma lela ua taunu maili tātou whai ngā malo whiriwhiria. I ole nei e tue tau whao mau po whee te tauna amata I le whaalau amata. E le ngata I tātou vai la au, o masini, o fōmai, o tong fitinga, tangata o winatu I fafo, o por kalami whaalau loa, male ano noai, o mtaup, o lo ngafa nei male fionga I le minsta, o le soi fōmalo loina. O yo lea, ia, e le iai lewa le talitonunga e, mana o miel ngā lue whātasi e mtanga luenga mo le malo, so soni mo le mtanga luenga le soi fōmalo loina. Tātou mai tau, ia, o lo tele, whawhi tauti. Taimine nei. Ma e le to e alo se atau le la au. O fea ua tau nu mai iai whai ngā malo fau o wha le tonu ma ta taun tonga fiti. Whai loa. Fea ni mea o le lei na tau nu mai o le lei wha au au. Au le tūlanga sanga tonu ma le wha moe moe. I o le nei lava e wha au au pēle mele nei. Le ave o tātou tangata I fafo. E le tau ngō fie. Ua o vātu ma le se furu miliona o wha solo mea tau tong fitinga mai fafo. Ma lo fa solo pe ma le taltonunga langa le mfain tātou tā fiel pule le atua. Pea o mailiwa lau pa ia tau pen wha wau tong fitinga. Ma lo e aso fol nei na pasi ai ma I lima mo intia. Ea ma le tausi ma I abeai. E le mfai lavantu ua lo fa solo. Lo fa solo foi tātou ngase mo New Zealand. Ma le wha moe moe o le mea lava le tasi na I fo ia wha fita auli. O le vai aso le nei le so a matalo I ai le whasolonga o interviews a tai fono uma o fono whawai. Pe lava na whasisila loa I atu o le whatulangana le nei o whesuia inga o whainga malo ma whesuia inga tala whengai I tū malo uma lima sutasi o le tunu o le a talo sanga uma I la tau e veam tai fono. Lono winga e te tala le avanoa mo I la tau o e sa tau wā uma le palota
ma lātou o lo vene msui fai pule. Ia o lātou nā o lo iaila ngā waa mō le avea mtei te whono. Ma o le so na tui na maili poti o lo fa solo le interview le so, pe fitu le sfuru tu malo le so, fa so solo e lava lea i se imae le lima sutasi tu malo ponu savai. Fa moe turi matai e te tau o na o atu, i le fa i ungor tau sangal nei, pe o la suru sutolu. Te sema, sa no iai le minista e o atu, o mau uma fa i unga, o te whono uma, o le lima sfurmartasi tu malo. Lona lua o lo fa solo pea tau lumango interviews, a leo whenga luenga, le sato toru leu to lima, e a fia mai tūlanga tofi ese tono whono vai, mai al te whono, se ia o le tangata sosoani le ofisa to lima. La tau ia ngalue ina i to tonu o whono vai, e sosoani i komiti o le whono vai. Lo fa tūlanga fo i tūlanga o le to tele o le whono vai, e matatu tasi le lima nuu i sufa, ai o watu loa o na wha popo le isi nu mela e mo nuu to tele o watu tau sfuru nuu. O lea ua wha solo fo ina ta pena le natu langa ina i ngafa tau li maina la ngā luenga a la tau o iei fono wha fotua. O le wha moe moe e malo lo tatou malo i malo longo le kirisi masi mal tau sang fau. E tātou wa e whaatasi uma mai le aso sfuru lua Januari. O le aso foi lea, o le ata tala alo ia i mawhono whaavai uma o le tunu. Ina ia matai lo ina o na wha solo whaatasi ngā luenga le malo, ma ngā luenga le lima sfultasi whono whaavai. Ta tala i lor wha matu i nātua tupe le i umatu le lano fo inga na umanei, ma ta tala i lor tātou paketi ato atasi te si ma le valu miliona i tu malo taitasi, ona fa nga solo alo i alo lea taulu mango fono fa mai umalava i te tonu le tatu watunu mai yai lava le turi mata inga ia o le fa moe moe ina ia tato wo i le taimi fa ta ua le tūlanga o le o interviews fa tūlanga fono fa mai ia ona fa nga solo foi lea o le tūlanga o le fa nga yo ina o le neipolo keti o le tatu watunu e ala i fa tūlangana o mea o lo fa solo ai tau lumanga mo le alu i lumo le atina enga o le tātou atinu e ala i le ploketi miliona. Sa whatulanga fo i le whamoe le so e ala le toi fitu na inga o le tātou company valele o le Polinsia o le Samoa Airways. Ma ua amatain whatulanga whataratana nga uma whiriwhiri ai in komiti whapitoa e le ngata le whamautu wina o le committee board members al Samoa Airways, a iai fo i ma le committee whapitoa al kapeneta o lewa mata na fili, e whea ngai ma le vaai ato o toa alo ia. Mo le toi whaatulangana o le tatou company valele o le Samoa Airways. E iai le whamoe moe e lena o na tatou wo e tapena valele maa mai. O le whanau ta inga le tātou malo, ia toe wa ai tūlanga umma, pe whape i le tūlanga o lo iai le au whainga luenga atoa umma le Samoa Airways i le teimiri nei. Mai lava i tūlanga tau tupe, tūlanga tau whainga luenga, i sinia vaalele, pailate vaalele, kako, traffic, so ta inga ma le tātou Airport Authority, tūlanga umma e iai tūlanga alo ia, e mawhai iai o na toe whatūlanga, le restructure inga, o le company atoa, ina ia mawhai o na lato whatulai, e toe tau ave le mea lea o whatulanga atu le tātou malo. O lona winga, e lena o na tātou wanga i e ta pena le whamoe moe e mai o valele, a e ta tau o na tilo tilo i le ano whale o le company, po o ngawha tau li maina. O le maua, ua ave nisi o tātou kako handling inisi o company valele, tonga la ia isi, Qantas la handolina isi, e New Zealand la handolina isi. Al me leu tātou tāpena. Tātou te tāpena e toi whai uma tātou me uma. Security, mea ai, kako, traffic, operation, administration, finance, ticketing office, o mea umana. Tauna ngā il tāpena ngā tātou malo.
pe on sirfia sa tatou wo yaso o ticketing system e whaonga ai tūlanga o travel agents. O le taimile nei, wai ta o toto mai lava ilo mot, me omi mi mai lau laptop, ma lau card, puklo o vanoa le online booking. Rono inga e te tau na mauti nōlele, e ma whai e le tātou company wa lele o le Samoa Airways, o na whai fo le mea o lai whai e le New Zealand, e Pacifica, Qantas, ai sea, wa whai si lewa o na tātou me ese matulanga ia, e te tau na upgrade uma system, mea mai ma whai ai, o na whai ngō fie, po whea lava e la lai Samoa ia tunu uma mao, ai fia puksa ba no e fia sawa i Samoa, online booking, has to be installated, e mai ia ili whaatulangana, i to tonu o le system atoa. Whai ngō fia ina maua tupe maua ale tātou atunu. O tāpenanga umana lewa a matana wha solo i aile fufuanga ale tātou company wa lele, ma i aile wha moe te tau o na ele umatau sangale nei. Whatula i umatulanga uma pe o na i aile tāpenanga o lewa i aile wha moe o le tātou atunu. Ia, oisim tau pu mal ka peneta o tulanga masani li poti o ena malanga, me se foil whatulangana wha moenga o whainga wha vai, ia o whiwhiringa o nisi o whaurulunga o mtanga aluenga, e rei wha mautuina, a toa i fo i manisi o whaurulunga langolango, o lo iluma nei o le tātou pisa si o wal wha taunu ina, ia na tu ina atu fo i leo se taimi wha malamala mai. Ia, o mta upu muli o leo o toi te liu mai whanua le whainga malanga, sa tātou tau ma vai i fo i lava yaso, o le malanga atu i tutuila mamanua, ia ono le wala upa ia, mai le tātou Amerika Samoa, wala au mamalu mai, e a fio atu le tātou malo, mai se le fionga le malu le malo, le fionga e le whafonga whetalai, ia malo ualu, o le taitai le malo, i le wala au wha alo alo mai. E tātou te au atu, a wai atu i le tala alo ia o le lato mo te fono. Mai o te taofi wano fofale ia sa tu ia maa le sila, mai mo mai le tunu i tulanga uma sa fatino. Na tātou wō ma le talitolunga ia e iai le tātou so tanga ba wala lata mtutuile mamanua le tu ma le anganu fa Samoa. Ia o le sa fatino uma tulanga ia. I le tulanga sili o na iai le talitolunga ia o i wangata il tātou fai me le lein tapena. Ui o lea whaftai le tua na tau lau o le whamoe ia ma iai fo il tulanga o le talisapaia. E o tātou uso e le ngate le whainga malo, ia alfsanga inga fo e tutuila mamanua, i le tātou au malanga. Ma u whātaunu inai nisi o teranoanga sa whātino ai fontanga, i le vāo au ma le fionga le riko vana, sa whāpea fo i ona fono le fionga le au malu le malo, ia ma le tali whaaloalo le fionga le riko vana. Sa whailo ai fo i fia ma tali whaaloalo le fionga le perestene le senate, na inane le fionga le fonga whetalai, i le au malanga atoa. Ia i foi tūlanga sa iai le whaaloalo nisi foi le paia ma le mamalu o le tātou watunu. Sa ma uma lo lalam papa au ia tunu mamao, tutuila mamanua. Sa ma ua foi il tūlanga e whaso ai, i le tūlanga lautele. Ia ma mai foi la tom taupu e tusa o fufuanga tauna maua tuaisef sosoni mo la tau. Taupu taua, fe malanga inga, ta ILSS Church, ia o whelawa inga i waa, o le pui ngo whalau whasaina, ia mai se ai whe malanga inga i whatongo whipasese. Ma o lea wanoa, o mele au maua e wha leo mai e fo ile nganga whaafitai. Pa ia malima malu o tātou atunu, o la lalam papa au i tutuila mamanua. Sa mau fort so ta inga wala lata mal tātou company o le Starkiss, sa mātou whela i fia ma le li pule ma le pule ngā atoa. Ma momoli mai ele lato whaftai tele o no le. A watu pei nei o le iwa su 5% o le lua afe. Mo tupu tangata whainga aluenga lai tu tuila le taimini nei. E man lato tertununga e te tau o na whaile tūlanga wāwala lata sa o whautua iai. E tau uma mai le tātou malo. Isi la sanga e te waile wālea. Ma pui ai pēr le wālea o whawhitau le tūlei mai. O le mtaupu na longo ina mai au, to tele nisio i la tau na malanga atu i ngā luenga nei e Starkiss, aolo i ai le whawhita auli, i mea tutupu, i mea o loo lala mana nofo mpapa au ai.
ia ua manatu ai company ua latou saunia ni fale nonofo e le toe o aina i tātou tangata i e nonofo i latou ainga i o ai o sao a latou i fale nofo la nei ua tāpena pe toru fale laua u whalongo wa maua le avanoa mo i latou e i mautuni me nonofo ai ia mai o se whatupu manatu mo au nei o le taitai o le malo ia sa o wa siasia i loi tūlanga o le tātou whanua le tutuila ia ma ngā iai ma le fionga li konsula ia fata ia e tatau ana tātou titiro ma mao ma vava ai o le nei lava ua fias fultau sanga o mai tātou whanua mai atu tuila ma manu atasi le eka i tāfuna e le as tātou meo whai ai na tua i le whaatonu le fionga li konsula ta pena mai se pepa e mai ka peneta ua tatau o na whau tātou ofisa i tutuila ma manu whaamautu le leile ofisa whaamautu le mea nofo le konsula e ma tātou fsosoani le staki se whaini si whare nofo whaopopo. Wa tātou lava i atu mtoi whaamapopo mana nofo ai. E ma whaile ati na e whatau ai le tūlanga o le sosoani mo ngā luenga maua mo tutuila. Ma na tā ua e le purisili e toi mana o mia nisi ngā luenga se toru se lau. E a o whai ai tatia mailo whanonga. O le a umatangata o le atu nuuna. Tātou whaasolo i tūlanga ia e te tauna fuafua le lei. Ina ia iai tangata e o whai ngalwenga. A iai fwoi tangata e tauntari mau e ati na el tātou atunu. Au tū mai ia mavala ia e tā ua tele ono le atina e ngai tātou tupe maua. A e te tau fwoi tātou sila ma mau. Mō le la sanga, long term running. E te tau ona mā losi le manpower i nei a wā tātou ngalwenga whai. A e mo le taimile nei, ia o loo maile avanoa. Nono winga we had to take advantage of a time. Ma le mele tātou te whasolo e le taimile nei. Al tūlanga sili o na tā ua i le nei malanga o le mamori o le whaafitai ma le whaamano i le langona ma le manatu ia ua o i eili taunu unga i le siitai o le mawhitanga nei. Pisa tātou woa yaso ia tulou lava na ndo atu atara no tala no mta upu whale malo uma. E re iai se loloto tele o le manatu ma le langona i so tanga whale anganu. Ma ua manatu ai e tā ua tele le tātou whaalata lata ua e mawhai uma isi me uma. Pe a whai e mawhanawhana ma vāvala lata le tātou so tanga ma tautuila ma manu. Ma o i o te teletonu o se tūlanga le leilea. O sauno foi le liko vana e whaua umalava tūlanga o so ta inga tau whainga malo. Le la tue te pena ele tātou ato sa mua le tausang fau. Wha tūlanga le lei mai o tātou le la atari le tausang fau. O aia malanga mai, tā pena uma tūlanga masani whtala no inga. Tangalwenga, whalapoptonga. Ia malato foi directors malato uma e fa solo ai tau manga ole atina ino malo e lua o ma foi na tu atu el tato malo le tasile eka i tau mesina ia al fa moi fa tu fo l'office tu tuila ma manu ai nei tengo fie ke to pevita tengo fie inga tengo fie yuta fela wa tengo fie mai me tala fenga ia mo tato bana nofo ai nei me e level fa moi ia e maua le so'otanga vāvala lata i mea uma pe o na tātou iai. Ia, o le vaenga muli ia ua manatu pē te tauna no foilo ia sa tu ia ma, langa ele o toi lilo la lola o tau sisi latu i whaalolonga ma mea uma na whai mō tātou malanga. Pe on siri fia, tā penanga whapenei, e re tā pena whaingo fie. Tele mano no ai tā penanga ma i foi tupe whaanganga le malo e a ngā i tā penanga uma nei. Ma e nao no whasisila tula whapea ia e mamori le nganga whaftai o no le maauman min misia. Na ngafa iai le malo Amerika Samoa ia e tau fitu na ia i fo il tatou o atu. A tatou wolo le nganu e le whaia ni whaftau inga o loa. E le whatusa lia fo i me ave ma me maua mai. E tatou te leo fo i e tongi le moa ai u le afa. Tatou ma le nganga ato toa ma le nganga whamaoni e whai mea umai le alofa ni tātou o ai. E whātau alofa ala le matau. Ia, e te tau lava na malamalama mea umai tātou tūlanga
O le tapenanga o le malanga le nei, na iai le vaenga na tapena le malo. E iai le vaenga na tapena lava e kapeneta ia, personally, ma le vaenga whaofai, o le whatuatua i le atua sa mautasi. Na iai umasao e le ngata i le sao le malo, na tapena e le malanga, ai sa iai fo i le sao le au malanga atoa. E le ai seisio le malanga e le iai se sao. O le kapeneta, minsta langolango, ia o e na o le palota e le i vem fai pule, na ese fo le lato malanga e le i whatupea le malo, whatupe le malo, tangata na o i lalo le walauria le malo. A o e lava na o lato, ia na o fo i lato i lalo le taupulengo le malanga, ona sa iai le si por kalame muri sa whaafsenga muri. O le whelo inga ma le tunu. A tapenanga umalava na tapena mo le malo, o le na whaatino lava i tūlanga, o lo whaatanga i lalo tato tupe whaatontonu mai le taimi. Ui o lea, o fo i mai malanga, manuia me uma, pe on taun whai e talatu. Ma e sa whaatino uma nei me uma i lalo le vanga tupe le tato official treasury, e leila loifo ma le lua se lau lima su wafe ta la. Sa whaatino mai tanga ingo le oso, ma me uma na avei whaalolonga, ma tūlanga le utuino le waa na avei le official leo ma nato uma, ia ua whai uma le manui ai le mtau. A le mātou toi foi mai, i le mea alofa ma mea na tuina mai i le māloa Milika Samoa. Ia ua manatu le kapeneta ma le whainga tonu i le so, e ta tau na whaise whaasoa a wale tapua inga si o tātua tuno. Tapua inga Samoa u foi mai ele malanga, ua whaawasenga le tino i tupe tolu se lau wafe tā la, toi whaafo i te tonu o le treasury. Malanga a toa ma le tupe na maua mai le mea alofa na mai a Milika Samoa, whaafoi i te tonu le tolu se lau wafe tā la. Ina ia mawhaina fsoasoani ai whaatupe ina o mo tātou mele nāt. Lena uvai atu na lua se lau lima sifuru ren whaatino. Ia leo whaafoi tonu le tolu se lau wafe. O lo iai mal whaasilinga o le whanau nau ta inga. Ele umaita penanga o malanga whaapenei. Ia ila wale taltununga le lei le whai atu matali mai a lo iai whaapolpolo. Tātou me masani. O isi whaasilinga. Ea na whaasoa uma i le au malanga. Malatou no, nano to sisilatu. So titi lava fitus for montupu lo viso leo. Wha ilpu, malatou uma no. Ia mese fo i le paia o le kapeneta, ia malu i ministala ngolango. Wha ururungo mtanga luenga le malo, malatou uma na malanga wha atasi le nei malanga. Ia, o yel teltonunga, ia, o la tauni na na patia ele. Tatou wha moe, ia wha penal, tatou wha soa wha sa mo, pe a whai. Ia i fol tūlanga e ave per wha alo, inisi fo i sa tapo i atu, lesa mato malanga mai leo malu malo. Au mato manatu, ia ta pena se wha alo fo i ave tato sui ul fono sui tofia. Le fo ua mai au na wha tea i tūlanga o palpala malo, i mastino i tupe a walta po ingal vano fo tolu, i onga sui ul fono sui tofia. Ia e wha pena fo i le wha soa wa nga i lava i tūlanga lautele, i tātou alapo pitonga o lo iai le tausinga o tātou tinamata mamatua i mapu i whangalele. Mapu i whangalele lima awheta la, Monique vai lima awheta la, mapu i purotu i savai lima awheta la, Senese lua awheta la, Loto tau mawhai lua awheta la, Samoa Victim Support lua awheta la, Kosena lua awheta la, Nonu ole alofa lua awheta la, Cancer Society lua awheta la, Hia malamalama lua awheta la, le associate tangata e pōle wa ai lua awheta la, e no le wa ai lua awheta la. Ia, whapena fo ina ta pena le soasoani a ngai pe ie na o, e fionga le minstal kapeneta, minstal langolango, ia e meise fo ina tūlanga o lo fisa o leo atoa. Ta pena fo ia ia lato, pa oso ma me uma na ise eleni tu yo lato lima. Tala masina il tato fa mo na fai. Ya fa pena fo inta pena se fa sosoani eta wala tu ile. Ye fo isa ave ma pa le mi o tato malo. Sunga ya tu le por te te ile tu ngai. Te na ne vo le fionga sa fa pito ya fi me. Ya wa mai fo ina fa te. O manatu e fa le ina a matanga fo le nei. Ina ia mala malama le tato watunu.
O so se masii po so se malanga le tātou malo e tapena. E tātou te tapena ma le talitonunga. Wha moe le muri o leola. A wale tapo i atu le tātou tanu. Le ana leina mafua o na wha vasenga le tātou tino tupe. E toe wha foi te tonu o le tātou sao ngā tupe a o meo lo wha tino i tupe le tanu. Ia whai ia lea ma le tāpua inga sa moa atoa e toru se lau wafe tā la le tupe. Ua wha o ina ia ao le tātou treasury. Mo le wha moe moe. Ina ia tapena inisi e tātou wha moe moe nga wha pena i muru rumana. Au isi tūlanga uma ma le wha moe moe mo le tāpenanga fo isi tātou teringa malo. O lo o tāpua ia le tātou ato sa moa. Tau sang fau. So o toi ma le tātou sisi ngā fua. Ia manisi e tātou fufuang. O mea umanei. O tātou teringa malo. Lona winga whaile a matanga le nei mwha taitai inga fau le nei. Tātou te tāpena. Ia ai fo i mea te tauna tāpena ato toa. Whaua wai pēl tātou whai mele lei mo lumana. Ia, e le whai titi ai le nganga whaaftai whai waise fōlasanga i le mā lo tutuila ma manua. Lau whiongal kovana ma lutena kovana. Taina ne fo i lau whiongal peresteni o le senate. Sui o le sentoa. Ane lau whiongal whangatalai sui ma malu umo le mota. Male whai ngā mā lo. Tutuila ma manua. Ia, whaaftai le tua wa tau i manur wha moe moe. Mai wai umanuia le tātou. Whilo inga ma le mafuanga na lai o nou tau palau wha alolo mai. Ia mātou te malanga atu o wal tātou wha moe moe. Ia tātou whilo i fo i se aso. Pe wha so solo a tātou polkalame o oman wha tātia. Ia as forsanga po pōna. O tāpua inga le tātou au miria e talatu pela vano e tasi afe. O ai le whaururu le komiti whaamormoni lau whionga le whaatinoa ia ai pe tofia fo ia le komiti le whaatinoa ia. O le komiti la sa longo ina mai au e iai le sui o le pisasi. E iai foi le sui o le mtanga longo tinam te mai ta. E iai le sui o le sa ave ma minista o le mtanga luenga. Ia ma le sui la o le independent tangata mai tua. A mai moe ina ia malu pui pui al tūlanga o lato whainga whai. Unga ma interview se whai. Le tau puna na longo me etia. Tofia na misi, tofia sui o wa whaatino na tonto. Lima su tasi te te kona. O le wha moe lima su tasi. Oi, e ai sui to o wha. E leini interviews. Sui nga ngal ko kai ko kasia ia tumalona pala ila vea i mao. Te le loa po ile stotol. Ana longo ina mai au te le latu le interview e le sisi ma te interview. Ina fatule o le lei. E interview uma lima su tasi. Tofia na tona na pala. O te le i maua la. E pauna le mena o maua na o le to whama to e le ina interviews. Always there ni le mata o kule whamunu le lau whio. O le mata o kule ai whono whabai. O le mata o kule ai le sa le moma e au na whaia i whai unga ni whamusino ngā mun whasani le ana kinele. E le recommendation na te umai le whamusino ngā kauru whapia mai. Ona o le tūnanga lea ina ia awane i toi a awhia ia tupe o whonu whaavai. O le ala sa awai e le recommendation whapia tu watu le whionga i le whumawhitanai. Le recommendation an whamusino ngā whapia. E ta tau o na whaamawai tai whonu. Ma tangata whainga luenga o whonu whaavai. A o le I isu ina maia ia le wit a le whionga i le awa manu. Mo la tau ia la tau vai le whainga pārita. Ona o le naulau tai. Ia ina ia awane I toi tūla I mai le whakita o le o le whaonga o tupe po se le e whatinoa I whato sina e le whapea mai ane o whaonga se le sa tūla I mai e fōi tupe. But it was just the timing there sa
manino lava i le whai o ngai whangsinonga. Pena o se tasine o ngai sila i fo i le kapenetai mai se o komiti lea i le whalele a tini o mta o kuna i awa nei tula i mai i whawhita o lile lumana. Ia, whawhitai nau forsia le whautuanga le alwhamsinonga mai tāua. Langa, that's what we need. Advice. From the court perspective, o le alme tupu i le mele o whairwhai unga leo tūlai mai. Ai mantua e o tau, o tātou poloketi, o le alawe whaso solo lona amendinga. Ele i aise au lape o le tūlafono, whapea, a olo teimi o palota. E o tā ofi umala operation o le tātou whono whawai. Ai tā ua le me utupu. E tu tala loa lava le teimi nei, pe palota, pe le palota. E whasoloa me o umana ia inga o whono whawai malato development. Ai tā ua le mele utulai mai. E te tauna ini au lape i lungo whinga whawai al whono whawai. A olo le period o le palota. Tā ofi umatina e tau whono whawai. O se tūlanga e te tau mai e a fiela le tūlanga lea. Ina ia ua lana i whapea ua whao ngā tonu i le teimi tonu as a primary for election. Tā ua tele mai le lei. O la foi la se tilo i langa o leo tātou o tonu la mantu ele. Ele is a transition more. Behind the transition period now. No winge tā ua le whapea. Tūlalo i whenga wā mai. Peto e lua masina lo il whainga palo, ta peto e masina. Tapu umal operations o le whono whawai, se umal palota. Ia elang o lele i whaatinoa mena, o le whato atato wo o mai il whainga palota. Ia la e alu alpol kalami elang ele i engiron ni a inga a mea la lata lo palota. Ai taua le meu tūlai mai. Au lava lea i tu mata amanga le leil wha moe moe. O le awala na wha o ngā ai. Ma le taimi na whao ngai, tai pe o me voile o le tautua whaawak. A pea, o le 5 tausanga sa o walo e whaima liu o lo wainga, 5 years. O le maliu, e le tau pulea, pe palota, pe le palota, e maliu wal tangata. A ola ke mo le palo, whai melo lai, wa sālanga e lo le maliu lang, o le pripe le mena lai e lo whai. So, tau walan stuna. Tawana ile au lape. A oi maliu, e halua maliu langa o le mele tau pule tatou. E o le mele wa maeltu alalo le whamsinonga. Ia, o lau le tarituali maina le finangalo le whamsinonga. Mantua la a wha pefa mawai tai te ifono ma meo. Wa end up ai ile le tūlanga le fono whawai. A rele i wha maa api e wha maltu e mātoa. We are also in the transition period. E te tau ai le isa vali te tonu le whai pule fau po le te whono fau. O le whono whawai, ua uma tusi o le 5 tausanga. Ua i loa uma tupe na whaalu, ua i loa uma mena whai. Ina ia mautino ai, e pasi le te whono fau. Pasi le te whono tuai, 5 o te whono fau. A ua mautinoa, ua sao uma wha mamonga. Malele, ai whaftail tu a lalo le whamsinonga. Whaftail o whionga, ia o le si o mta o whamanua. Le te manjol vai a soni ni le tatou whilo i mapu i a soni. Ma tau tune wala o pasana. Au mai taua i se vai no le sonoa no tapia. E inisi o maua i drug test ang tana mo i mo leo. I whapea e inisi o whaama vai sanga. No na two test, drug test na positive. Wangalo na no ofisini le tulu o whio ma ai pe fai una famanino mai pe o mai se ni potiani sul consina po ila to mo afia e fana Ma mai alo o fio sa o al consina leo. Ta o atu ia te alternata na a leo te famonia o longo mai ia a le talia tu rol consina leo nga sa lo karia. Ai ave mo le avanoa il consina leo oia nana longona. He has to present that to the nation e te fo fa pe o fa atu la tala. Ai le lei lava sa no sa o komsina lolo. Po o ai le tangata lei lungo fa o lungo o mon tanga luenga lolo. Na maua. A le tali lola le atau e na sa lo tali atu. e ele
ele whakāwa matono i nana uwhi. Ua o whapea o le whai unga kapeneta loro atu. Lea sabu whamamalu le sona fuol vai a sona. Taku wa iona to e vatuni whaasana lau mafuhi a whapisinisi o whaasana lau ngal malo. I private media industry. O le fisilina lau. Ia pe se mafua a maua. Wa whai e le whai unga kapeneta i whaunga na o whalewhasana na o malo. Ia o ministries o social media ministries taitasi. Ia whapea ngani per secretary o Ia whaftai, o le whai unga i lalo ai inga masani al kabineta e confidential. Ia o wala umane, le sa mato pui e lava, tasi nei mafuanga, le sa li o le malo. Le mea la le nei, o le whai unga le malo, ai talana i mai fafu, ai le i wha mautuina umam ta upu tau le malo. Le li o ngā tonua lewa e sao no mai ei. I le vai mamao mo le rumanai ma le tāpenanga mo le atunu umalo na sao ngā lemu. E tau anta pena le malo e amatatu nei. Wa le tasi, wa le atulasi, e le a fia matangi se whamatalanga i walesi whasala lau o lo osanga tonu pele la tofa mai moe. Au le mai tau le me fo i lea na wawa il teimi nei o le anganga lava le momoli atu. Ia sao, sanga tonu, whamaoni, whamatalanga uma e tu atu malo. Al mele mātou te maitau, ia tu lau lava, o le mafuanga leo le te le vevesi lea lu te mine. Ona ese whamatalanga lea watu le malo, ese whamatalanga i ui e whasala lau noa nisi o lau whai newspaper, nisi fo lau tiri o le tio whasala lau ma mea uma lava. O le tūlanga la atu o toa, o le pui puinga. O le puipuinga ina ia sao masanga tonu upu matala matustusinga o malo e tu inatu mai le taimi. I le vai mamao, o manatu le malo, o le atu e wha malo sia le ngā luenga le press secretario mo le malo. Tu la i le malo so se news ma me le malo e te tauna break le malo, breaking news. Mea tau le malo, mea tau le tunu, pule wale si fasara lau la tom ta faioi. Au matau pu umala le malo, o mato manatu, e te tauna le mua le malo, ina ia vatu ele fola sanga sao. Al mele tau fai nei, o sau mai fafol fola sanga le malo, tau ma fai atu le malo fasa o sao. O le ropo fe au wai irfina ngalo le tunu. E mua lava le na. Ele tau ngō fia le mea nei, o le tau pepelo ina o fai pule, e maise au nei o le pāna mea, taimi uma, maso uma o le mea lea. O mea wha tusa ai le wha luma, o le tau fai, o le tau wha leanga, o le whai tio mea uma lava. O leanga i mai tustusinga nei, i o matu tangata, personally. Ai ngalo ato le mea lei. E le o mātou le e anga i mai ei. O le e wha marunga le malo ia mātou. A tātou le whaia se me le teimine nei. O lono winga, o le me tū lai mai le lumanai. O pūlea mai whafo a inga. Winga o le alua o le whailanga kala wha a sefa mai le ama lea. Si pa a koa i ale me le kaun whai eku le malo e wha sa o sao wha manino mwha tino. I le meta oto le le iai. Le sanga tonu o meo. Ai ai se upu ma se tala e a watu i fafo mai le pūlenga le malo. E tauna watu i le press secretary. Fatu ele i auto malawa. Ona whaasala lauro le, ma whai i auto news i lunga. O mele i el te milne, ia o mua ka vale so whangu, ai muri so whangu. Tūlanga sao lava nā le i el te milne. Mai o lo whaanga moripo, e peo no whai atu. E tā ua ngā luenga whalitu stala. Pei tā i ele whape whai atu taulanga ina se ngā luenga. Al mele tupu, a hao la le teimi o whai ei whinaunga, po o whele niu sao. A whele niu se se. O hea o iei mātou. O hai e alu i ai le mā logo e tau wha sao. Ena nau mai le whape wo, no fo ma pen, ma tūri ai mai.
au fela adu le malo en fai tato tu la fono le media council o fe le media council o fe apena ile complain pe fa pela tu ela fa pe o le alu pa le mia avela na complain le media council yeah o te tali wa po poi I can afford to go lauli myself to the media council a le fa pa le niina o le ngai o le pa le mia ile media council o le pa le mia na o le malo na fa ile media council so ele o fai ala le tiu te le teimiri nei fa mau po poina le media council po active for the media council e tu lai mai e fai le upu ia i latou o so dia le tou lava tu la fondo tau na manino le mena o mafau fau ele malo e te tau o na tu mai pela niusa le malo mo le malo ina ia fa sao fa manino fa tino le tūlanga e te tau o na fa tūlanga i mea ina ia aua nei fa pe mai fa mai le malo fa mai na fono pe stama anga fiti ai le fono mai na al tu langa wa tu lo lava wa fia uma vai do al parmia tu lo lava wa kuila koko fa ma mal parmia ele ta un fie mea ya le foi na pisa fol no fono vai nei e va tu le atale ale press secretary e fesiling ele o fe la leta mo yo leta se yo mai la maleta mo yo len fa mai o leta na edit a leta le na va tu lungo el press secretary o fa maoni na tulanga ia na matua i consider le lei il kabineta na fa unga memo mo le na sao sanga tonu ma ia aua nei to yel mele nei o le faia upum fa mtalanga e faia opinion anisi i tala ma fa upunga sao ale malo ona rua o manatu le malo e te tau ona to e sefe umatupele tunu a mai umalava fa asara launga al malo se sila o le press secretary 2AP FM TV9 Savadi lima le layout le talmano aile o longa lava ona iai le teletonunga o le ato atoa o lona whaongai ai sea satu wa vanoa lava satu wa vanoa matu lava i tato private media council lato te whasala lawina e lea afia la upule ia i lato o lo whaia pea le tūlanga o le kiliva o news mo mea umal tūlanga wha maoni mo le whasala lawina ana to te lo tangata ia nga i la whamtalanga e pito i sili o na lato manuia ma mea umal malo alal me le whasanga mai le whasanga mai ngali lima ia e o lai mai o manatu ai tau lava o na nga isao le wha moe moe le malo ta pena le tu lau lea ina ia wha mautu puipuinga o upu matala tau le malo ia lewa e sao no mai nei le whaka e te sila fia le whaka o le whaka o se mea confidential le malo o na o to tonu lavo le malo e iai upuia e se le puipuinga o le mea lea mai o le lava e avel tu a lalo ia i latou o lo whaingalu wenga le malo a o le liki o mea ia o le whaalata le o le malo this is betraying of the government le pui nei me ma ia whaasolo le teimi nei ma le tali tonu ngā whai e le malu tato malo e siri pato a tau tua whairole le teimi leo le pule seo le tunu me ai whawhitai wa e langa e ia lewa noa vai sisila o toi whasalalonga le malo sa tatala lewa noa e wo manatu marka peneta toi seti toi whamaupopo mai te whamaupopo mai a le fua se tapu ma wawa ai pēle tūlanga e toi whetu na i ele tō wha ina ia sanga tonu le pō pese nu a le teimine nei whamaupoponga ma le marupui o le tunu the security of publication and also le lava le mewhai tauna pui le malo i tūlanga umaia wo manatu e whamtaltali natu e le o sesi lava tūlanga te le i o le tūlanga o le amana ia le malo tūlanga tau whasalalaunga e tau whaina fufu e tūlanga ina ia pui ia le tūlanga o whamtalanga ma me uma ina ia sa o atato se ko a whole kungu
e kau whai a ngir Facebook po ral me la whai. It's bad, looking very bad, mo tātou umalava. E tau mwhai nei po lala wala o ire tupu i nei tala al taima le usonga. Whai ngofie na tu malafo le upu, tu atu. Ya, e pe wha penasi tala. O lesi na mta ko fa mo mo le ta no ato na wa a hia ina di fana ko to na dia asi ne se le so so ali po ni ali fa ko ya ma le se tala mai le fa fita le le asi ana ko to na le sa le no sa Oil ba engale ia sa bala mai ya bala mai la o sol ba le ke ko kuila e no fatu la ia fatu ono sai mai e ia le tu lang ta wenti tiro le malo le wala tu fata sila to umane i mana onga tu mau o mana onga tu mau pe pola va ai pe longo noa tu lo lava pola lava mai o tino e tau ona ia le fa mo te tau na va ai afu atu mai la to e mai ai rola tu langa le run private mai la toa onga nei o le fa mo por kala me malo so ni to ingo fa ya onga me ai te maiti it's another package le plan atu o le tu langa fo ya o le tele fa la potonga nei wo pe fia me len o la watu ono fitu tu fanga len fa ni wa tau na sila e malo le wala e fa tu langa ai se afu eta se fa so mai meta disability e pela al mele u fai if you qualify as a disability kor se lau kala lau kupen masing lona winga e tau foi lana sila le awala e tweet ya o ngai loto tomu fai se nese ye malama awai e se la to pulenga ale lau tangi mai nei fa pe wodova yaso e ko nyela ko and who was responsible for them. Ya, o le pulenga lana na mena ma pau ia la tau. Ai le alo le malo le o fai atu. Se ta pena le leile taimi e tauna mai umma fa tumtumunga o ongangi. Tala noa iai. Ma mafa o po le ale le sila sanga fo mo le rumana. I po foi fa fita u le la tau te fea ngai. Lango te loe le tasi se fa fita u. Te lo foi la ia isi fala popotonga ese atu fala popotonga wa velta to tufa le foi a fiel mele ai te tonu la ia se temi muli a voi fa fonga mai la tonu mato fiutanga i nei taia e te me te vala o toye mai se faile tala on ta pena rola i ole afu etasi o i to infa fitauli tu langole fa foina pulengo a onga ole mata ole le status lawan fio ole teman tua ni penga malu nasi mabaya e ni ko mai e pati mo ko tausi ni pani mo na tatu tanga te pa ta ni le o to ya mai de pani o ni tatu e na to hana i mai to lo o ye se fo nga fa pe no fio ko ya se tu ka ko o te lei maua i sufuanga whapea. Ai no o i tutuila so o te vai le whanua le ma uvesili a tato konsula e a mawheiloa i loa ma le pulenga stakis sao no mai loa. E lau whaatonu tato konsula te pena mele amatanga o tato project le ma tutuila. Tauna whai ultau sang fau a e tato por kalame mua whaatoa le whanua sa loa ova malfia. Sfuru mo tupu tau sanga talu nil tatou eka. Lona rua whaula ofisa, whau mo le meno foi o lai rent le tatou konsula i whafo. Whau mau tūla whale ia te sao no mai e. E tatou tangata i e o i o. E atu no foi le lato ainga. E lua masinga i le irkengi. Koru lo masinga a makang wha isa. E lo le mal me voilea. O le ato e ti poti oe. Wa umalo ua ngā sponsai oe. Ia. Whawhitauli na no mai. Le whawhitauli to tele tangata e no atu nei
I ngā luenga whawai teimi. O lai whalpui pui. Amerik Samoa. Ia, o tasil nā tūlanga o lea e tūlai mai. Ai alan whalpui pui. O tūlanga la ia o whawhita audi. Lai tutupul meno no whai. O atu i o suilo langa. Pia, whalau wasaina. Ia, tūlanga la nā ua oi sori lo mar tūlafon. Le to e watu e whainga luenga. Fia so misi. Tuli atu, ia luloa, whaaso e sā, whaasolo a koi, o le koi o stākisa, o e sel me woi. We are doing that now. Mai tal tonu, o mena tonu whai. So i sa awhia I se tau whatalano, mai e tūla, mani e whakitau I moi lea o reua, le wala na maua mai, ia desi esa, desi mai e so e te maua mai, desi esa, mai esa. Mai Amerika Samoa, le se... Sa ol matala malkovana. O la ua vaiaso lente atu nei. O longo ina ua lau wha mautu le warehouse folk. Al Samoa Shipping Corporation. O le warehouse lea. Ave uma I tato utanga I mai mo podu. Ia, o ina la lea e wha moe moe. O ina, e te tau o na whairi screen. Ai lei a maia se uka e kasi rungo le wa. Taimi nei, o lai pālu ma rungo le wafu meo. O nono winga e nana atu o le tanga luenga le a kiri a Amerik Samoa. Ato lau in whaasolo tua le e lei se control le lei mo tātou. Ma e whaatai le liko wana o lau a o tārsanga I. E tauna amata mea na to screen. Ia, ai pe o whawhita uli lau e tau e le tātou wafu I oe. E au ngā me tupu. Lua vai aso, lua tasir vai aso, ai so mea lua. Ina ua whato a tātou ue whao ngā me o levan taun whao ngā. Vai aso fau mātou te whilo I alo I aino o whato nua I ala ofiso tute. Ina ua maua menei. Ia mata I tū ma matala. A mai umala la tō lisi o ni mea whai ngā ruenga e le o iai I le teimine nei. Taun whaatino. E wano ta o talia tātou mai le lua. E au wai atu lewa matan tau wha o ngā mai le. Ia. O mai se whai o ma le review o tanga ruenga tū. E o ke kala mua kule ni wha o ngā le. Le tunu ue. A whai tātou te le malu I mene. Ia lava e tautonga fiti atu le spito. A lewa a mata no so whai le spito. O mai le nei. E le tau ngofie. E o watu maltai miliona e kole niei mai le nei. Mai le tau ngofie fo wa ila New Zealand. A lewa vai atu le pepa. Te le lopo o le alto I ngā overdose lewa overdose ai me lewa. Kau le workplace o le mai le songsongi. E wha la fonga. Ai le lei. Pā ua leo le awala e le mawhai e sesinga corrupt o le whai ai o le mai le alo songsongi mei. E mawhai e tangata na tempa le scanner ma me uma. Ar tei whau. Le se senga na nao le mea e. E tau te vai a tātou atu I New Zealand e. Whio ai solta I whau tātou talani. Mai tau an tātou titilo, mai lo o ngai la uba ai po ai tangata I tausia mai leia, nga lefto atau no mai. Se vai foi, e pe whamau niel talana na mai ua overdose mai le. Ai le tau tātou whata malai. Awe lau fisiri le. Malo ni te lofi o le fisiri review, o mai ana review o tanga ruenga o le sa malanga mai le. Yeah, although fatally report, I'm waiting for the final report. Ale upule na mai e te ole e te ingo le malanga. O le ao mai leo New Zealand e whai ngā luenga whaatasi mā tātou leo. That is the new beginning o le mea lea sa nau e sosoani. Whilanga tau susuenga, prosecution, training, legal, ia maisi mta upu wha leo.
mai e tau lava na tātou tarisa paia wanoa nei. A whaiwa mana o mia ni tanga luenga sosoani nei, wa tauna mai. Mai e tātou te le mele ina e meisa New Zealand. O New Zealand na tusia uma tātou tula fono leo leo. You know, it is their administration formatting uma tātou tulanga uma o le tātou tula fono leo leo. No winga o tātou tu e apa ia New Zealand sosoani mai mo tātou. Providing resources o ele office ito ng tanong dia nasa sisina ng family ele o motul tatou whainga panga ma Australia e tatou te whaftaia fo ile anga email malo Australia e for tai au sa materno el telefoni ma le minister o vai fa fo Australia yo honorable Penny sa materno nei ia malo mai fo i tau mango me uma ma o fa tai fo il tato whainga pa te le sa Australia in the resources and covering ai le o afia la toi tūlanga o le administration ma me uma tau tūla fono ma me va pena o le la tau na tu restriction na mana na o ai la tau e so ni mai la tau tūlanga me uma lava tau so ni me faitino ma me uma ntanga luenga o New Zealand sa tatou anga i fo i tūlanga i whaatūlanga na o lato tūla whono ma mpeo no vai atu. O New Zealand sa vai tato. A tato woro lai koe loke re ango whale o tato tūla whono wha vai leo leo. It's New Zealand. And that's why we decided e tate ope i a New Zealand lango whainga wha vai a New Zealand. Na fua nga i whainga wha vai an ta pena il tato o mtanga luengo leo. A Australia leo motu. Ai wha au lava i vai kere o ngi mau ka vale ki nganga la vele ve. I kere leo wau av ka vale ala lava a lofa mai Australia. Tele wha lawe lave, tele ta vale lave vea. Ai sea, ele whaingo whiranga luenga leo leo. Lave vea turi ta vale ia tele mea a fia i fo ila tuta. Ala so soni mai lava ia Australia. Tele fa fita o le tang lo fe na na tang no se forma le o vai aso le ni sa mai fo i le fox o si o ki ni le dream ya ele na tai o le se tu na no i ti to ki se ni ka E lua tato masingi o ki se ne fou le anga o lala le mafu angole le e leo sa fita uri fau pere no fai atu. E leo mo ele leile minsta so i fu maroroin. O nga luenga foi le tapena overnight. Te le yor te muleta tar no ele si se furu tausanga fatulanga alta to house system again and again. Ere atoa se furu mon tupu tausanga o tato falma ilaita lan mela wai. Tua leanga ele se maintenance plan le fatulanga na se monitoring plan. Masini e o mai le so ele se tato MRI. O iei tato siri scanner ala taunuma. Au masini e lua. Masini e faile diagnosis tartangat. Te laturol falmai. E mauru masini ia. Ma wa umal menga ke mai. Kong fiki roe. Ai umangi nga maul me ke mai. E reki vai lao. O leo kanga vai lao. E re whape o kalonge ka iongo fiku masinga o whakakikia o kai kampangi. E mai vai lao ma muri mai to. O le system na leo whatulanga le temine. Ia matua i whatulanga le leile au withi. Ina ia ngafa tau li maina. Ile leva na maliu le si o ka seni tanwa nafi. And I spent the time at the ICU no over aia ina le talo fai. Talo fai le ngā lue na i tamai taifo mai la iei. Te peto, dua peto toru.
run through 24 hours. Male ese lo terisa pair nga luenga te mai te fomai. La uva ai ma la utiutilo ma le whaatinongo nga luenga peita. E le ola pini masini tangata. Una lava le teimi malolo ai, ma lava le teimi reserve ai, ma lava le teimi to e whaatulanga i lesi teimi, lesi sifi. Al mai taula iei, la lava sioki fomai. Feo lolo tātou teine tau simai, e varu se lau teine tau simai la servicinga le tunu. Tātou fomai, nal se lau mon tupu lau tātou falma, la va vefena server nei se lau mon tupu. O le loma nei le tala noanga ma le medical council, ma fo mai mai sa moa, me tala noa, o le ar me le tupu. O le atonu me le tupu. Wana o le ngase o le tunu, ma lau i fafo, tele tātou tupelu, what are we doing? La tato mele tau fai te mimi. E le lei le motu o le pā ua i loa. Ai a mata lono tāru sanga i atunu mamao. E maini fō mai e sosan. E le whaintā. E whaintā tāru sanga i a Intia, Saina, New Zealand, Whailava. We need, that's urgently need. Ai le mwhaina la loa langa o le ei tato fō mai nei. Se isi sila po whea le mele tate i el tūlanga leo le lef so ta. Tele o nei fō mai ma mea umo tangata nei tupta alom whanau fōu le tū lai mai nei fōu ma le lato tō mai ma mea umo. Taula wana mana o mia ni tangata le lei taula na i eil wha moe le whai. Mai o le loma le tala noanga e fia maua so o malamala maanga mai le asosi uma fō mai sa mo po whea ta tia le mta upu nei. O le ola ma le whano le tunu le mta upu nei. Le voi la wo o i tātou whaatinonga o tātou whale mai. O te tautala sao lava o lo whale tonu. I le voi la tau le pua malafo mai. O le whata asfu tasi isfuru vai aso. Taluntu la i mele whainga malo. O ala mea isi vai ngana whai momo. Nal mato mea whai whata o sanga taruai. O isa ngafa ma mea. Nal mea whai le si rusuta o sanga taruai. Il tūlanga na. As we're having the problem now, we have to fix it. Ma o le fa so solo ni le teimi nei. Whaingo fia lau whale leia. Karunko wak wa ngau uma mea. Somehow they have to consider. Ia ia le tau le pua malafo. Tātou ngā lue whātasi po le alme le tū le mai. O le olo le tunu le tātou teranoai. Wa ai po le altūranga iai. Wa si lava i lunga le masingi wha ma makoko. Nal me tau na whai, ngā lue whātasi re kālesia, ngā lue whātasi re akutunu. Tātou tara noi me ai pāleni ma me ai e mawar sui fu maloloi ne whai titi ai tūlanga o mea ia le tutupo i whai lai ve whai mai le pisi. Tūlanga o mai puipui ai le atunu ato. It's a global and it's a collective responsibility e tātou umo le atunu. Tātou tala noa. Ai mor sui fu maloloi na lava ia. Te lere ngā luenga o le whai. Mai o le whai. E leo lai titi na o le tau le moe le lei o le minsta o soi fu malolo ina i ona whai walo whirima le tau mwhai fixed. Ia o lewa o talitonu nei o oe tasi ai afi. Tele mamao au fisili. Na e leo le to tele le sa masani tato i. Ui o lea ia bine ulo oe le fiafi nei. Mori le nganga whaftai tele lau whionga sui o le tato TV tasi. O le atfoi whaftai tele le paia malu le tātou atunu o lo mai mo mai i le tātou por kalamele nei taimi malautu stala. A malulu atu Samoa, ti upu foi wala vale, tau lumanga o le wha moe moenga wā le tātou por kalamele nei e fiafi. E olo le vai aso fau, tātou taranolo i asfalele. Le nga lewa tārsanga mai lautu stala i le eva no molto tele o no asoruru e whaino leila to nisu e mawaila to tupe. Ai whamanui a tele le atua nei fiafi lau mai mo mai Samoa ma le tātou whilo inga ma le tāpo inga alo whangi e le atua fōi whai ungo le vai aso i whaifa mtutu mga aluenga whaso i whuia mai manui le fiafi. Skipper Tuna is the healthier choice for you. It's nutritious tuna flakes, packed in easy open cans. Get hooked on the great taste of Skipper Tuna today. Natural samba water, your only water.